na mu diatem. Na mu diatem. 31st night, me see your man penny. So Nyankopon amem. Any so fire with jam pie boy ye boy. And kebia yanti asempa. Miss Ram. Me mommy timu shankom. Obi was to be o ye nyame nipa. And okita nyame honhom. Enko boss on fire with jahom pie. And for so pat nipa we bia na mabe fomo. E bia na mabe kan bibi achira wa ampe. But I trust the oil upon my life. And palace of fire will just what the baby be sorry. And I'm a fa baby. Minimi nyamia or the me yajuma. Benjamin was said. Forget you be catching up. Nipa to me trying to trust are will be a true comment be so suffer fire with your class surgeon or boy because nipa on yes surgeon on chi on your juma on your juma a IBM. I was laughing. Say wow. Nipa ni surgeon 24/7 almost fly nam real. But or person you be ni video ni ntini o chantlo. Ati ase o chantlo. Edia be fam. And you're fine. Miss Ram. We did the prophet fire with jam. If you other way you be watch night. You be pie kuku mi ensa. Obi oni mi bi ase me ya kwankyere. I'm a man of directions. You be pie kuku mi ensa. It will be a wish me be a bit me a baby. And then so met us a consultation. And next Sunday, you be pon sorry 11:59 near pon. Into me we are met us near a consultation 101. Into wo shame what jolly we wo ko baby aso me pa cho. San baby a wo ko ni sisi wa solo wo ma de bia me ni wo ma de bia. Into me slow. Faka baby a wo bia. Wo so ba Nungwa Coastal Accra. Nungwa Coastal. Aye. Pacha usi Coastal pe. Also here a soft fire with our sort Accra kitu Accra or bachelor. Usi Coastal pe. Also a soft fire with our sort or be a bachelor. Say ye juma sama country some and kawa some me and was sapping me and chatting me any danko for me believe social media about. Although I prophesy to them, but you would deep be a menko. Inti enchate me you are coming to see a prophet she say what you was of be locate what can problem fit you so copy from what you wana inti ende you be sorry asase by 9 I have to be in the church majali ewie matadiam de kwasore yen inti na bomodin anebla Nungwa Coastal so for fire with ja sorry afi 30th August ebesi Saturday yebe shiem wo Achimota Forest ho na yebe shiem nti obi a wo hwe me bia so obetime hye anopa 8 am na ye station number ne de ye nka nkyerɛ ba wo bedu entrance on nkofo hye me t-shirt ejina ho aha nti wo bebusa wo say infa so fire wo jawo na baba mo amonim Nungwa na ebo Nungwa amonte no Nungwa eye very close to Spinters and is very close to Tishi at the same time Tema any Ashamai etwa Nungwa amohia enti mo amunnim no ubon ana ompesa obebla ko phone snebo fire uja church location ko map no so e de obebasolo straight where they bo fire uja church location e de obeba so straightforward I will be a behu nti near all there so fire would just say a chaso man penny be a mua or more the members sam o pesesi and now pesebesi and the matua samnama media me sense so ya papa wati akonya so me bompa man me bompa ma your former president phone na show nyame omo nkwatenten Radi ma boni bi and 2 warm and so be and 2 warm amane bi and 2 warm because so bompaye but so nyame nipa bi nam adi ye bi so de beto abontia and challenge no e basa emwa yankopon hira me kind comment 1 minute na me wi ama hesa me fa nipa ba ko bia and your first time every month bia me ye fasting ema enipa o follow me page. Inti mwa na ya mo first time ni na the pacho
Fansabo plus no so. Obo si acho follow and acho plus. Fansabo CCCA. Ode on sabo so a. Oba be follow me page no. O follow page na number 1 enti sika ense obibia. Nemo minim se o follow nkofo bi a omo mpaye ma. Nkofo bi omo nye fasting ma. Just follow the page. Na month be a fast na me ma followers no. E bi aka. Nti fansabo follow ni se pe plus no so. Ebe mo abe follow page no. Na me fasting na me ye no. Me timi ayi bia ma. Pacho de tosu bi a me pese odi hu ni. Me page ye ba akopɛ e wo social media no so. And one page a wo hwe 1.2 million followers. Enkophobia create page ni bi ana mo de wo mu di mu send mu message e di gu mani ma se de etese aseme me pa cha enye me a nti me srem me ya announcement we na obi ba bonti be gu mani ma se so fire we jage me sika so far be na mo se so fire we jama bon hu dawuro e scammers se page ya eye 1.2 million we am de ba life no e be scam we de abra bonti be expose me so me nya sada. Inti wu page bia enye 1.1 million followers eye fire with jadi na daso ne picture daso e ba be chat bia eye scammers enye mia inti me pa chawo hwe na obi amaji sika metie o sane me 500 cedis 1000 cedis 100 cedis me dawase na me bompa so ama inti e ma obi emfa manim amaji sika na enkoye same yesif maame bi wo USA or domedome me adentia oseso fire woja abeje no $3,000 ana afi masa blocking aguso ana mse enye mmea tintina wo didi matem wo de number ne be wo de ayini ba aye scammers enye mmea muso amudi me din ye scamming kofo onyame kamo na emom no se emununkum ni ye ma wo soro a ensuo ni to cap no eye ma obi abehu nti wo de ogiso ye de wo ye no na babua de chat woni meni obi ani ntokwa meni obi ani ntokwa kon meni time bi sese me mbla me de be mani na ye nyame asem ne mpaebo to focus on me ministry meni mle Abraham be muhie kula no ene me na so bo asem ene won se so nyame ba so me be two so nyame fo a man best advice forever many natem but enkofo ye ni YouTube ama be cassette ya me na yi ni wo ni video ni wo be me hu ni sa wa be chat wo se wonye commission but me commission de ogidi wa cha me gift me gina wa tu se so nyame me tia ho te sai e tra koma pa me wo ne ya wo se wa back crowd pe so hu me ya me bie po ama me ne be kasa ye mfa bibia nkɔhwe sa se so ye mfa nkɔ ba bia enti mimini obi ani ntokwa na mintimi obi aso nko mpesa mini ni pani na atena somdwe mu mimi ntokwa ni se woni me ku ntokwa na wo kasa na me se kasa na wo kana o ye agumi hu fi wodi manimu ye foma me ne wo ku ntokwa ne sunsun enya honamani mini mle man sunsun ntokwa na me penti na mystic twins no omu yi ntokwa no free spiritual omu de ba physical no na ye me ya please your momo number mpa cha me be ma na ma sign me skawai sunsun enanadwi God is my witness adia maye gu ablantie bi so small boy bi a wo hye ne bla abase maye gu ni so no onye come all time gina so enne ahomrachi adia maye gu ablantie small boy bi so a woni se wodi manimu ye form woni se wo cassette anu afa ne ho adi woni se me be so so men so so minfiu uhu ntokwa akonya me nkubi ma se nipa no wonni na me konkwanta me yensa so nyame penenim hwe me medi nkotodwe pa obi a chew me na agu me nsayam ana mabu nkotodwe hwe me pa mo chew se unni dina bia bi unni sunsun bambo bi unni nyame yonkofa nye so tight enye obi ani twase
utwa na wo disrespect na wo kaseti ano me pa wo che obiem e wo nyame din mu me pa mo che me srem ebiem miame ya kwankyere tie nipa no wie na masen no me ho be ma ya wie. And you know something, nothing can stop it. Me samane ka wotim me samane ye mama me samana brabo na djuma ne nkwala akro no mo ye djuma ni na me de o kan. Because many times some no be kokontoko social media na waka na maka menye se menye sa ne mani bi me fi obia me de mentokani na be ko spiritual na won so de odi akọ spiritual physical there no nti me sram aya mo nhwɛ mo so yie wo media no so the way obi wo life anu abedidi na tem na wokɔ emla onipa ne nkan onye ye wo maame onye ye wo papa on kasentia said the nipa kɔ ne ye no mpa block nipa no. I have a lot of people am blocking one because men pen ye mo ye no nti blocking no done for you to insult that person. Nti musi mi bibia me ye bia settings. Enkom bia me she bia settings. Edu ba bia mo se settings edu ba bia pusi afi ma bread. I saw the marathon 5:55 maybe 5 minutes maybe driver do asoro. They were Jimmy the when you mean it's over to you. Name na yaf blasol one day and I call fire with Facebook see na correct Friday service no with them correct. Na me wo ho na me ye djuma. Na me wo ho na me ye djuma.